Nakon kolekcije duginih boja, mislio sam da će se Casio totalno umiriti kada je u pitanju eksperimentisanje, ali nije mnogo prošlo, a mi imamo novu kolekciju i 5 novih G-Shock modela u okviru serije GM2110. Radi se o Casio Steel kolekciji i o bojama koje predstavljaju savršeni izbor za ove jesenje prilike. Danas vam predstavljam svih 5 noviteta koji su dostupni u Timer radnji Satovi Nakit u Beogradu. Po mom skromnom mišljenju, ovo su zanimljivi modeli od onih prethodnih, oni koji su rađeni sa duginim bojama. To mislim jer je jednobojnost cifera minimalizam kojem treba realno težiti. Cifra treba da bude jednom tonu kako bi svi njegovi detalji došli do izražaja, naročito kod velikih satova kakvi su modeli iz GM2110 serije. Kao deo popularne G-Steel serije, novi modeli su dizajnirani da izdrže ekstremne uslove, dok istovremeno nude moderan izgled koji je pogodan za razne outfite, naročito one jesenje sa novih 5 boja. Mislim da možete već da pretpostavite koji je moj favorit, ali sačekajmo do kraja ovog videa. G-Shock je poznat po svojoj neuništivoj konstrukciji, a GM2110D, kako glasi referentna oznaka ovih modela, ne samo da nastavlja tu tradiciju, već dodaje modernu estetiku i komponentu koja je osmišljena kako bi privukla i najzahtevnije ljubitelje satova. Danas su kupci G-Shock satova ljudi koji poznaju tematiku satova, ljudi koji ovo istražuju i koji se razumeju u iste i tačno znaju šta imaju još da kupe u ovom cenovnom rangu. Te više nije dovoljno samo ponuditi sat visokih performanci, već morate da ponudite i neku unikatnost. A u ovom slučaju Casio to može da uradi jedino sa različitim bojama brojčanika. Poljni deo čeličnog kućišta, koje ima prečnik 44,4 mm, prolazi kroz nekoliko faza obrade, kovanje, rezanje i poliranje, kako bi se postigla savršena ravnoteža između funkcionalnosti i estetike. Gornji deo bezel ima kružno brušenje, koje doprinosi industrijskom izgledu, dok su strani i lugovi polirani do visokog sjaja, stvarajući kontrastne vizualne efekte. Narukvica je integrisana, masivna i čvrsta, kakva i doliči jednom ovakvom satu. Pak, kućište nije novost. Novost su brojčanici, njih 5. Na kućište smo navikli, na bezel smo navikli, na narukvicu i kopču smo jednostavno navikli kod G-Steel serije. Brojčanik je izrađen od metala, čime se dodatno naglašava vizualna privlačnost ovog modela. Metalna površina brojčanika obrađena je posebnim tehnikama bojenja, što rezultira reflektujućim i sjajnim sambrst završnim slojem koji privlači pažnju. Metalni sjaj dodatno je naglašen izborom boja poput narandžaste, svetlo-plave, tamno-plave, zelene i srebrne, omogućavajući korisnicima da istaknu svoj stil. Pored toga, brojčanik je obogaćen urezanom prstenastom strukturom na obodu brojčanika, čime se postiže dodatna dubina i dimenzija koja čini ovaj model posebnim. Realno, nesvakidašnje boje za G-Shock, neočekivane, ali zaista lepe. I dobro im stoje. Takođe, idealan je trenutak da se predstavi ovako šarenolika kolekcija jer smo u sred jeseni, u doba godine kada je sve oko nas šareno, drugačije i kada mi oblačimo raznovrsnu i raznobojnu garderobu. Smatram da je idealan trenutak da se nešto ovako predstavi na tržištu, a cena od 325 € koliko koštaju ovi satovi ispred mene je opravdana cena na koju smo već navikli, na koju su navikli ljubitelji i kupci G-Steel serije, a dodavanje novih boja, kao što vidite, nije značajno uticalo na povećanje cene ovog sata. GM2110 serija koristi poznati Casio modul sa analogno-digitalnim prikazom vremena koji osigurava tačnost u svakom trenutku, ali malo otežava podešavanje vremena. Ukoliko imate Casio G-Shock i želite da podesite vreme, pogledajte video koji se nalazi na ovom kanalu koji sam snimio prošle godine, a koji objašnjava upravo to, kako podesiti tačno vreme na ovim satovima koji nemaju krunicu, nisu standardni satovi, već se radi o analogno-digitalnim modelima. Sat je otporan na udarce i ima vodootpornost do 200 metara, što ga čini izdržljivim za razne aktivnosti. Ne za razne, nego gotovo za sve aktivnosti, naročito ukoliko je voda oko vas. Funkcionalnosti uključuju svetsko vreme, štopericu koja meri 100 deo sekunde, tajmer, čak 5 dnevnih alarma i funkciju pomeranja kazaljki radi bolje preglednosti. Tu je i dvostruko LED super iluminator osvetljenja koji omogućava lako očitavanje brojčanika u svim uslovima. Naravno, iluminacija se koristi u noćnim uslovima, ali ukoliko imate minimalan izvor svetlosti oko vas, mislim da ćete lako očitati na vreme novim satovima jer su brojčanici od metala i visokog su sjaja i različitih su boja. Lako odskače minutna i sekundna kazaljka na ovom satu koji ima iluminacije i same od sebe bez potrebe da se pali to pozadinsko svetlo. Ukoliko želite to možete da uradite jer ovi satovi su snabdevani upravo tom funkcijom. Moj favorit od ovih 5 modela
Ajde, proći ćemo ih zapravo redom. Prvi koji sam uzeo i koji sam spomenuo je svetlo plavi, poznatiji kao možda Tiffany. I ovaj model je veoma interesantan, ali smatram da je hype oko Tiffany satova prošao, ali i dalje ima svoju publiku koja u velikom broju dalje kupuje satove ovih brojčanika. Ovo je jedan od zanimljivijih modela u ovoj seriji, radi se o Casio GM 2110 sa sivim brojčanikom i mogu vam reći da neočekivano dobro siva izgleda na ovoj podlozi jer se sjajno uklapa uz čelično kućište. Ovo je model koji je po mom ukusu najnezanimljiviji, radi se o teget plavoj nijansi koja verujem da će pronaći najveću publiku od ljudi koji ovo gledaju i da će se upravo ovaj sat najviše prodavati od svih ovih u nizu, ali kao što sam rekao, moj favorit su oni koji idu uz jesen koja je trenutno u toku, a to je ovaj zeleni, baš drečava zelena boja koju verovatno niko nije očekivao da bih odabrao, ali ovaj model je meni na drugom mestu, a pretpostavljate da je na prvom mestu onaj koji stoji sa moje leve strane, a to je ovaj narandžasti. Da li je to zato što smo pod uticajem bundeve, Halloweena i ostalih zapadnjačkih tradicija, ali ova narandžasta neverovatno dobro stoji G-Shock kolekciji, od udara i odskača od ovog kućišta i zaista ne znam da li sam ovo ikad mogao da zamislim da ću reći, ali narandžasta boja brojčanika G-Shocku stoji neverovatno dobro. Svi ovi Casio satovi dostupni su u Timer radnjama u Beogradu po ceni koju sam već rekao, ona je 325 evra. Za više informacija posjetite link u opisu ovog profila i možete ove satove kupiti i online na njihovom sajtu. Hvala vam na gledanju.